cereng timar ya bini mandi opala bedereng ngucap bene bini kiai laki teka lagi sekali dia gun me kalau jadi kan paling raja ngari din kayak laki gun bah mun mangken mun nek kene delui tampek di ban praban angken ban praban ni kepada ngabet dadi mun jalan ni kanje tak del pendalan lobo mun kelima kepai dak nikah ngocak ngereng debu bila kepai pikir dujak kunmi ko dah mana mata ko rasa lah telu pada iya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian lagi satu je serabu laki bini sepo anom mantur bi Gusti Allah paring nalancung umur mantur bi Allah paring na sehat setak sehat atau keduan keluarga setak sehat mantur bi Allah tulia iangkat penyakit mantur bi Allah setuju paring nalancar rezekina paring namurah rezekina ben mantur juga usaha Nabi Allah paring nalancar sandi otang mantur bi Gusti Allah tulia kelar majer wah banyak sandi otang iki neng YouTube kasak boleh kadang niku bede con locom dan saudara pengumuman cek saking jak matura dekat satu jo cakanca seta andi ke belanja seta andi beras seta andi cuko tak andi mie tak andi puja tak andi micin hari ini juga ya torna longku dek kecompok satu jo abode sing ngucap alhamdulillah bede pentuan ki dari sambian punten tore nangis bersama-sama. Dadi bakunya cek nangis bersama. Setandi otang mantur bi Allah terus setandi otang. Nak foto nabi tibi sebeng saya sebeda di pondok pesantren Alus Muni atau di pondok pesantren yang lain mantur bi Allah itu tiaki nak foto se soleh-solehah si manfaat deka agama ben bangsa amin Allahumma laki bini sekitar di bekal bah ingki teka pun la tuwah laki abini ataka pun la tuwah ing teka la tuwah ni kadang ki terus abini boleh manter tulia mangki cucu baris amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'asa fina rasulahul a'zam
wa ja'ala ummatahu wasaton khairul umam hatta yakunu syuhada'a ala sairil umam. Sallallahu ala nabiyil akmalil abkham sayyidina wa habibina wa rasulina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Yang kompak biar kita di tae kocain orang cer Kanjeng Nabi adobu sekainto cak maturuna teretan. Sapa-sapa orang setang nyamah sebut. Orang jadi yang ngiding bede setiin. Keng tak maca solawat kangkok. Orang jadi ya bakhil, orang cer. Orang cerek ni kata kerenang nang eswarga. Kenang na dalam alam nara. Ben-ben ni namung neraka bisaos. Orang cerek tekaan neng itunya. Tak ekeleburin, tak ekesenengin beletang. Allah tak lebur ka orang cer. Swarga tak lebur ka orang cer. Tatang ke masyarakat tak lebur ka orang cer. Iki napa iki? Maka muntangnya macan Kanjeng Nabi disebut pas orang sebeda dengan seti injil tak maca selawat kangko orang jadi cerek. Nikah kita akan mengubah sikap. Kipurukan ketika disebutkan Nabi Muhammad nikah sedikit semaca solawat deka Gusti Kanjeng. Mangka namun candeng lu kulu. Candeng lu kulu. Mun guleki kanak lambok iko caen. Mun bedereng cerek. Mun bedereng cerek. Reng lu kulu. Ngocak. Jadi ye cet lan mulanin jadi cerek. Celeng. Celeng na apa nah? Nah jadi ya. Berarti saya tak maca solawat ki buru celeng buri. Ya tak lebur. Celeng reburin bon aroring cerek tu. Coba boleh. Sayyidina wa maulana Muhammad. Tembus ke langit kapeng petok. Burung secelengah burung paling coklat duka amma bederengan di buri pote tada ring lambek ni keteretan cara membecek cara memfokus tak sampai harus hadis tak sampai harus Al-Quran. Guleki kanak bayi lambak panika jarang orang ngocak. Lacuk langkonen diri haram. Sabubung sebeda. Coba bagian sewatuan ingat gula lambak lana cek keluaran je tia. Coba lana cek lak nyalaan ka orang lain. Coba sengana buat mona celen mon beda temon tetangke cek kempang ngalak. Coba bung pas tak ngalak ten. Mun mangken dema bencong entar kabarana cek celenan ben abena coba ngocak segini cucu burinoba.
hariah orang setia cucu burin obat kula lambak cerita niki sering kula cerita bukten kula ampun meninggal kula ki kanak karwa teretan di empuk niki debui saka itu lek napa bu beun ko tu tahu lek aku bayi topak lek apa napa bu aduh lek beun mun tak tahu aku bayi topak lek pagi beun bekal pamikol pala antimah aduh kula ki kanak eko takuen mikol pala antimah to rebuk kula buk aja rebuk cek takon semi kula pala mon elongos bahasa ngak di kalambek badan apa tade lambak benih kunik bini maka kek laki tau kang aku bayi topa anapa takok mikol palanti mah ajar gula aku bayi topa cema-cema topa beda topa jid masjiden beda tade beda topa sebiasa beda topa sebenke benan beda topa karo kun pelanjang pada nikah topa apa nyaman karo topa peler torena obe nyari apa selain peler sebek ngak karo topak telur kok mari coba peler aduh mak so kini ke kunci tak lebur nyaman beda boleh kakanan nyaman keng nyaman tak pati lebur ki coba orang longos aku bayi aku ring kedeng tanpa beludru pas seluncur daya ikuring pas isabe nendeng pereng terteren gula kocak do rumah mun ngatorin nyai atau bekiai tak keduan jejen boleh nyai ya toren du jer kuno tahun nak ke bayi pala becah nyai Arab bangun nyamai dek rumah cek nyamai pala becah akhir gula uning ke betopak teritan keng mangken lupa boleh karena gula watuan nagi pondok di Al-Isab dan Sidogiri aku lepain rumah lah ke bet ajar ikir bekir mangken engkau lambok bi empuk kok tahu mon tak tahu aku bayi topak mikol pala antima cereng timar ya bini ma andi pala bedereng ngucak bene bini kiai laki teka lagi sekali dia gun mikol jadi kan paling raja ngari ya din kayak laki gun bah mun mangken munik kene telui tampek biban Praban angken ban Praban ni kepada ngabet teti mun acelen ni kanje tak del pendelan sobo mun kelima kepai dak nikah ngocak ngereng debu bila kepai kir-bekir dujak kunmi koda anak mata aku rasa lah telu pada iya jadi tetileng lambek cerek celeng buriin sehingga patau aku bayi topak mikol pala antimah engki lambek dan ikakun cong baan mun andi tasbih cong angkuy nak kawirid nak tasbih kawirid tasbih teku sebab orang ni kekeneku tasbih walaupun tak ikawirid tak awirid keng neku tasbih nika komen maca tasbih
Eho komen azikir deka au. Kuwai tasbih dak budi tikel intara kekompolan sambih tasbinah teku intara kakak emah intar Jumat sambih tasbinah lencelenan silaturahim tambi tasbinah keng lambek udah ki kana kok takoen jong mon andi tasbih sehingga angkui awirit jadi ya mon tasbih tak yang kui awirit dong pagi tetiba sangker latako pole dadi mun setawiri derobe dereng haji abri tasbih ya lek mun minta tasbih Allah kak engkau pak mi tak bisa wirid engkau kak polan jadi kulaku jadi tetiba sang keng mun mangken saja 15 kali tasbih kalah miyak mun minta tasbih bah kana sabak asa jere kesetan tanah sabak debak kebengko bekahe kapako ngocak sebini sing ame itu tiba sangker ducan sapa tasbih itu tiba sangker aman ikah pitendreng mangken benreng lam Sayyidina wa Maulana Muhammad zi makarimis syam wa ala alihi wallazi fi silki dinihi intazam wa sahbihi humatid dinil aqwam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira aw kama qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadaratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, para guru, tokoh-tokoh masyarakat satejeunah boten kula takzimi tur boten kula taati langkong-langkong salerna simulja Kiai Usmoni selaku pengasuh pondok pesantren Al Usbuni berabsiri ini. Ini kemang kena apa berabsiri dan gula mangkana singkatan berabsiri kok baru kana alis aben baru kana kesiri. Oke kenikah. Nikah nyamana fanatik barokah. Fanatik barokah. Nikah kan kula ben sampeyan kan sekapina nikah butuh barokah. Salaina kenceureun butuh barokah.
tikel kelak tai santai engki sambian leso kula leso bu auleng kula dari lukulu mangkat lestari maghrib sampurna nang nengi tengah nang motornya bipun tal dua ben lama nyambi kopi kok rokokan nengi tengah tak ngidetan tak kok mipah temu karena kula kelampi tak yang kui songko tak yang kui surban tak yang kui mipah temu masuk ke tanian dan gula tak ngide tedung dan pesok tigel tai santai yang penting masuk yang penting make ameng mun tak masuk tak nyaman berpengajian benih dah iya pengajian tai santai yang penting iku lho pun sampean kadang gimeng ning dunya teretan gimeng tak nemu ada gimeng selekoh gimeng tak nyaman neng neng Eroma tak nyaman padahal kanjengan Nabi ada bu baiti jannati rumahku surgaku neng Roma kimeng ajolon kimeng tak andi barokah nikah teretan dari macam-macam kabagusan lambok beda setong ulama Bisr al-Hafi tak kalip asmana nikah teretan nikah orang pratu ke pangeran waliyun min awliya illah jika mak leoning sampean dadi kun tahu alakoh tahu bergerak tahu dak nikah keng kita tak pinter nyari barokah sulit Bisra al-Hafi nikah waliyun min awliya illah teretan setong tempo tadi perengaki ini kan ndak usah lama-lama sedikit ke pandok keng rajo pandok keng apa kusen etempeng ben lanceng keng nyecelelet coba tanyaki ke binian bu kak menyaman nih ke bu pengajian loh dek pandok keng bunduk lanceng pengajian keng nyecelelet ngala si pandok bunduk napa si lanceng ngecelelet bu kala kapi terus si lanceng keng si bunduk wajar ya beli karya boleh Bisr al-Hafi nikah setong tempo nikah teretan setong tempo Rabu dek ke pasar bayangkan seorang ulama waliullah yang tidak pernah ke pasar tahu-tahu setong tempo pas Rabu ke pasar orang sebede pasar kapi ini kemengak ya Allah kiai bodoh kiai mancung kapi orang di pasar kiai Rabu mak bodoh kiai apa yo mak buruna kiai langsung masuk ke warung jual roti cek saking mangken jual gorengan dapat ke dalam kiai nikah kiai Bisr al-Hafi nikah teretan cek saking ringkuring pamun dut setong anika berempah ejo wobi tukang jual kiai manabi ajunan kesokan kiai tak manabi ngobengin kiai punten benih kun setong mundut kiai saka sokana enten gula kun atanya berempat nikah punten kiai punten abtina tak jual ke ajunan abtina perak kian tu kiai menabi ajunan kasokan sampai berulang-ulang akhirnya kiai nikah madebu
kula beni meliyah kula kun atanya tak meliyah, tapi ini sudah gorengan disentuh oleh Bishr al-Hafi sabe mare sabe engki kiai cek saking obeng mangken ken kak dinto ken 1000 kiai keluar kiai mas kuber aduh orang seacuan nih keteritan uning kalau sesuatu yang telah dipegang oleh orang yang bagus anika baro sabe di bebet na meja kuring ding kuring nikah orang berdatangan anu kula apa kiai yo dona yo njo kun anu apa nyaman meriksanin argena ring kuring mak masih bede saya teku bi kiai kelo iya ini mah ada isabe bingkok khusus pribadi anjo kanai beliang kok 10.000 can setong mak 10.000 biling kok seket jual lelang mak seket 100.000 mak 100.000 100 300 400 500 1 juta 2 juta aduh anjo engkau ya barokah kok tidak akan saya jual dengan cuma seharga itu Arya barokah kan kadang-kadang di ring sepo sebelumnya sete nah engkau tandi apa saya jual ke beena saya bagi ke beena tinana wakun tanah pe copek rona arwah tekalai tamani gedeng tak odi tekalai tamanin jokung tak odi tinana kebai jimat kebaiji kamu bodoh tanah mudah dijual kecuali untuk madrasah dan untuk pasan mungkin bolan korang seikakan dah orang longos tak mungkin sampai menjual tanah engki napa engki memunduk anak ke pondok pesantren kekurangan biaya orang longos tak sampai jual tanah tapi ketika dibutuhkan pesantren atau madrasah masjid atau musola ampunnya to renjarian abdi na banjarian na bangato baro on bodoh maling rampok nih keteritan bodoh maling rampok muntak keliru kenem napa kabeto nikah suka mabuk-mabuan bu mabuan di keteritan tepak beden neng edelum Roma anika bah ngucak ketua rampokan di keteritan jalan been intar ke pasar sambil pese oleh nak rampok sakantong sambil oleh nak pese rampok sakantong jok saking mungkin atusan sekantong berapa ratus juta nih keteritan ngelait sing ibu ke pasar baan intar nyari bu mabuan ke pasar baan sambil nyari cewek senok baan mele senok ya nyari senok boleh pas nan mele arak boleh siap bos mangkat ke seorang ke pasar dopak ke pasar sambian ternyata neng iberung si keluar di keposak orang teritan posak orang beda saya naber senikah tanya aki bodoh napa nikah mapul kompol bonika kedok bodoh kiai aulia illah walina pangeran nyaman ke Bishr al-Hafi nikah ke kuring nekuring nikah saya taber cek saking mangken kuringnya gedeng tak kira ber 10 juta engki mak bisa boh no barokah boh napa barokah nikah orang ketua narampok engki barokah nikah bisa nambah kefokusan bisa nambah kecemburuan bisa nambah kebahagiaan udah nikah ki
Pedagang gorengan ini kan tidak tahu bahwa uang yang sekantong itu uang haram. Gula mun ben sambian nika bedering abri ka gula ben sambian kita ndak tahu bahwa nika PC haram. Bahwa PC saya berekaki keten gula nika PC tak bagus. Ya dia ambil. Hukumnya boleh hokoma ol juta wah orang senyak bunyan kedong bulu konjongan kesampang nih keteritan mari turun dari nikah turun dari bangkung bulu tak uning bulu teritan ternyata orang seseloke benduluke bendi bobo nikah kapi apa ring ubang tak kering lagi dus beden sarimi oleh telok dus beden sarimi teket juta oh gue cek bisa apa tak tahu tak ngurus. Yang penting kita tidak tahu bahwa uang yang kita terima jelas-jelas PCH. Ya mau ketemu ben maling teritan, pangocak ben ngampung aja apa? Tandi rokok ben ya ngampung sekedar ibu. Alen ngecok de jemalan. Ah jelas ika bela alen ngecok jebu materampu. Darum mencan rampok sesorobi bosan ikatretan. Aduh, mak kudu takar bodoh iya karena ampun mantep perampok ni kada barokah. Culuaki ka orang seatekeng ringkuring bu nika belia gula ringkuringah kalaban pese sekantong tikel tak usah tong bitong ikan diimbian kapi ringkuringah kenika belia gula. Jadi deal teluk cerita nih nggak nikah nih deal kiba beleman dapat dekat tempat teretan tanya akibi ketuana kemah arakah kemah cewek boh ente bos ente de remah anu bos kula de pak ke pasar cerita boh saya sekantong oleh ringkuring setong. Aboh, benih masalah ringkuring bos. Dak remah. Anika ringkuring barokah. Puh, bo enri yaki buru setia keluar ke pasar lah ada barokah. Mak lah teti tukang pidatu setia. Apa di barokah? Barokah nikah bos akan menambah kebaikan abah. Dah iya ya. Engki bos, teti gula mulai mangken nikah bos sekandaan nikah akan berhenti dari merampok. Gula sekandaan akan berhenti dari ngicok. Ambua boleh gula tak main senok. Ambua gula tak main mabuan boleh bos. Perkara sambiannya toren cek lada rumah. Yunjuk benih do iya mun beentang sekanjaan sekenem ri ambu make engko ambu kenika baro ya kan mangkan apa al usmuni berabsiri nikah baro karena al-Islam ben baro karena kuruh yang ada cekak ya Ustaz Asmuni sareng seteja keluarga besar Epon sebutan kula sangat amulyaki seteja para masyayikh para kiai kan itu seteja banyak para masyayikh seteja banyak para guru-guru para ustadz termasuk berdecakan cakula nikah ke Alawi nikah ke Saprawi nikah ke Suyono nikah semasa ben sazaman benten kulah ki nenang epontuk napanya mana makan bersama minum bersama merokok bersama satu aja nah benten kulah sangat amulya aki. Segenap para tamu undangan hadirin hadirat saya betul kula hormati terlebih para dewan guru Pondok Pesantren Al Usmuni
santriwan dan santriwati, terlebih para ustadz dan ustazah saya kula ngormati. Alhamdulillah wa syukrulillah ngereng ten kula sareng perajunan seteja sami-sami matur sekelangkong deka Allah. Dalam bahasa lain sami-sami matur asyukur deka Allah. Malam mangken kula ben sambian bi Allah iyetiin paringin bi Allah hidayat, paring bi Allah kesempatan, paring bi Allah kekuatan. Saing kena malam mangken ten kula sareng perajunan seteja bisa akilengki neng setong tempat yang insya Allah kak dinto posa kalaben rahmata Allah. Insya Allah kak dinto posa kalaben ampunan dari ajunan epon Allah. Insya Allah kak dinto posa kalaben keberkahan dari ajunan epon Allah dalam rangka memperingati hari kelahiran epon Nabi beten kula sareng prajunan seteja kika ditokuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kula bi panjenengan paki pada oleh syafaat. Amin Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ngereng baca dengan kompak bersama-sama sallallahu ala ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Allah muka-muka pada salamat. Amin. Laku tina kiamat. Amin. Muka-muka pada salamat. Laku tina kiamat pada oleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu. Ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Akompol iso warkena amin asareng banabina idalem sawar kebirdaus suar kesepaling pekus sallallahu ala Allah ya
ya Rasulullah sallallahu alaihi Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bitaubah wal qabul sallallahu ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Para tanteretan sesami mulja mangkin Kak Dinto memperingati kelahiran epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nikah serepot teretan ini. Kadang-kadang umat Kanjeng Nabi Muhammad tak mantep dek Kanjeng Nabi. Tak rasa kerong dek Kanjeng Nabi. Tak rasa terus apangki ya ben Kanjeng Nabi. Sabiasa. Padahal andai kata kula ben sambian kerong ongku dek Kanjeng Nabi pengen temen tepangki bi Kanjeng Nabi walau dalam mimpi insya Allah kula ben sambian sekali-kali bekal erabuin Gusti Kanjeng. Semacam abek mulai lambak jaan seneng dek Kanjeng Nabi esto dek Kanjeng Nabi lebur dek Kanjeng Nabi. Buktinya mana? Nikah serepot mun lakar ongku geleben sambian esto dek Kanjeng Nabi cinta dek Kanjeng Nabi lebur dek Kanjeng Nabi setong itunya kula ben sambian bekal erabui Gusti Kanjeng. Sementara kan tak pati bede sak mimpi rabui Kanjeng Nabi iki. Sobung kala kering prakeun kula malem tretan nang pengajian matur abek kederui. Mun debuna guru sekumpul Kalimantan. Tore perngaki ini ketretan. Mun orang umur 40 tahun masih belum amempe erabui Gusti Kanjeng Nabi perlu kehidupannya dipertanyakan dan kecintaannya dek Kanjeng Nabi perlu dipertanya. Jareng mondreng longos kek laki lebur kan nek bini lebur kek laki cinta monyet mak pas tak de tengah dalam mimpi mata age deke ka antena jareng laku iki ingatin mun kula ben sampean sekedhik ingat Kanjeng Nabi Muhammad 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 Kanjeng Nabi Muhammad akan datang ke kita seneng juga ke kula ben sampean esto juga ke kula ben sampean toreh mungkin nak kanan kula nambok sibat tua mangken ni kasih ngak kula tuanan ni kedu mungkin nak kana mun lebur kane bini tak usah ngangku itu. Kenapa?
coba tanya ki ke watuan lah. Dulu tak keng mangken ni kepona jelen tak ninga jelen ke toot. Napa mun lamba? Ya kun cokop nyain. Mon ngenom aing. Mon ngenom aing pas aniat bismillahirrahmanirrahim tak niat ngenom aing tapi ngenom ate na titik-titik. Kelake arokok tak niat ngoper rokok niat ngoper ate na titik-titik. Ngakan sebelumnya nasi pereng elier tak niat alier pereng anier alier ate na titik-titik elier tambu ngakan kuring gedeng tak niat ngakan gedeng tapi ngakan ate titik-titik. Apa yang terjadi sebini tak nyaman nengeneng. Bila malam amimpe, lako amimpe, saya laki amimpe, saya bini amimpe karena cintanya tempur bu. Cintanya tempur buko. Nikah jangan-jangan kun kanjeng Nabi selebur ke gulaban sampai antaretan. Sementara abah kecintaan kurang kepada baginda Gusti kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi luar biasa teretan. Kanjeng Nabi nikah saya teretan maletore male esto gulaban sampean. Ketika kanjeng Nabi ampun dirabui malaikat Jibril ngasih tahu bahwa bade salam dari Gusti Allah Ta'ala, kanjeng Nabi sudah saatnya untuk epon dud di ajunan epon Gusti Allah. Napa jan sampean? Nikah cerita singkat sebab mun eka cerita napa jamin nagula ingki jamin nagula saya cabut di Gusti Allah napa swarga jamin na umat kula dari Gusti Allah Ta'ala napa masuk swarga kada sebelum umat Nabi selain masuk swarga. Kanjeng Nabi ini kateretan sebelum menghembuskan nafas terakhir beni inga beni imut karajina. Sebelum menghembuskan nafas terakhir beni imut ka aba ummina. Sebelum menghembuskan nafas terakhir beni imut ka potra potrana. Sebelum menghembuskan nafas terakhir beni imut ka tantreta. Tapi napa kanjeng Nabi antara nak selain as-sholah artena maingak kula ben sambian umat Gusti kanjeng Nabi untuk beten melaksanakan sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, sob. 2 umati kanjeng Nabi ini kateretan betul-betul ajuangaki agamana Gusti Allah. Ketika kanjeng Nabi epon dutebi Gusti Allah cabut ron Nabi Gusti Allah lebat malaikat cek beroen kanjeng Nabi ka umata kanjeng Nabi takok tak salat umat kanjeng Nabi takok tak nyembah Gusti Allah. Umati ikale malih kula ben sambian arasa lebur ke kanjeng Nabi arasa seto kanjeng Nabi umati lain benring lu ketika mati ya sami makereng longo sering kepora pada ketika ampun lah betok mengeh katon tao dia yolok sebinik benanan imam benlek yang kau bedai dapur kaya ke bayi taji naban yo ya dana danule mati ya won coba tengku apakah
atau tak ada bakal aku kok. Allah jangan tak anda iya kak. Kau ben-ben andi anak ki mon tukak neneng al usmoni kak mon kaiti dari Allah epatati orang sekenal ka Allah epatati orang sekenal dek ka Kanjeng Nabi Muhammad. Aduh kadon tak gelak-gelakku meni masalah jadi ada. Aduh engkau mon mate banjala kebo apa ki ingat kabinin na ring alam lain omon mate banjai ni wone sebini ki bak ngodeng ngocak ya besaki laki katon pon mengicet ungko cek ngocaan ngak jadi dia coba polan mon mate anak ya boleh engkau on mati ban anak boleh ekar bingkok bitang tintetin ngocak si bini montro mati adu kali kayu ban mati tintetin mati kiye dekiri nikah estona Kanjeng Nabi lebur Kanjeng Nabi nikah baratan teretan dek kaum mata umati benih kuneng etunya nikah teretan sampai ke akhirat pagi teretan sampai neng esirot kula ben sambian nikah teretan bila ampon mate kaupuren bila ampon kiamat cek di kaupuren pergi ke padang mahsyar mari nikah menuju sirot teteh nani kelebih keni etempeng ben obu lebih tajam etempeng ben silet ngak napa lanjung teteh mulai bumi borok ke bumi timur mun geger ebe benanara teh engki jembatan nih keteretan selebet nika niki dan ben obuk lebih tajam ben silet mun keker neraka mun keker naudzubillah 1000 tahun puru depak kabun bebe la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka Kanjeng Nabi ini kateretan nunggu neng ekoncoon teteh mator dek ka Gusti Allah addu'a dek ka ajunan epon Allah ya Allah salim ummati selamatkan umat abdina ya Allah pasalamataki umat abdina ya Allah jaga kegeraki umat abdina ya Allah pasalamataki ya Allah Kanjeng Nabi nang akhirat nang ekoncoon tetek ngambe umata sambi addu'a ka Allah nyoonaki selamat umata tak keker ketika lebet neng ete Allahumma salli ala Muhammad tidak bunak guru sekumpul tretan umur 40 tahun masih belum amimpe rabui Kanjeng Nabi ya perlu dipertanyakan kecintaan abe dek ka Gusti Kanjeng cek kadang makin mbuk menepak dan meninggal dunia tak tahu mandeting sekali ya harus napanya mana kula ben sambian nikah harus mikir apa mate le sekian tahun mbuk mate oleh sekian tahun mak tak tahu mandeting ka abe mak de tengah mbuk gula ben sambian de mimpe mak de tengah pak gula ben sambian de mimpe cek gula ben sambian tade rong kerongen nah tade tak cinta nah tade burle-burna kapak benembu seampun lah badan neng edalem alam ko tak pernah Fatihah
pole takir ke Kanjeng Nabi yang tidak pernah kita ketemu 100.400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi meninggalkan dan kula bi panjenengan setuju apa benembu ada tak bate kirimi Fatihah pak benembu tak bate kirim Fatihah karukuru apa yang terjadi kau dien abe masyarakat kau dien abe masak coba orang longos kula ben sambian teritan paste andi ring tuah paste andi kuru mun kabedeen abe nika teritan masyarakat selain Fatihah ke Kanjeng Nabi Fatihah kuru-kuru semorok alif abe atta asa ajim ha kha dal zal ra zai sin sad dot tok dan seterusnya Fatihain reng tua dua juga Fatihain cak Madura tak usah ngangku cak Arab Mengkanjeng Nabi ini kan kebaik-biambian beda Fatihah Al-Fatihah hadratin Nabiyil Mustafa beda ring kepatihan beda ring mati tahlilan Al-Fatihah hadratin Nabiyil Mustafa beda walima Al-Fatihah hadratin Nabiyil Mustafa tapi jarang kula ben sampean matihain apa ben ya melarat kabedeun abe teretan tak gelem berkat anapa lupa dekat jasa Pak Benembu tidak membalas jasa baik ke Pak Benembu kalaban Fatihah kalaban sedekah ban kalaban doa terlebih embu gula ben sambian sangang bulan akindu gula ben sambian cokop masakat cokop masak manter-manter Pak Benembu gula ben sambian bi Gusti Allah sapa ora amin manteran bi Allah sabada suarkeun Allah amin manter-manter kuru-kuru gula ben sambian cukeun sampun seteh manter-manter bi Allah sapa ora atuh sana sabak nang suarkeun Allah apa embu bitibi sebang kuru-kuru bitibi sebang seki bada umur manter-manter bi Allah paringna lanjang umur amin paringna sehat amin ban manter-manter Pak Benembu bitibi sebang ban kuru-kuru bitibi sebang seki bada manter-manter bi Gusti Allah memberikan keberkahan dak kula ben sampean kapi amin Allahumma Allahumma ghafir li dhunubi wali walidayya warhamhuma Allahumma ghafir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kama rabbayani saghira ngereng-ngereng sareng Allahumma irli dhunubi wali walidayya warhamhuma Allahumma ghafir li dhunubi
صغيرا كما sembilan bulan dalam kandungan ibu tersayang sembilan bulan dalam kandungan ibu tersayang ketika itu ibu tertimpa kesengsaraan yang tak terhingga. Allahumma ghfirli Allah wali walidayya warhamhuma ya Allah. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama Allah kamaram sengsara nyata banyak mengemban jiwa ragaku dalam kandungan sengsara nyata banyak mengemban jiwa ragaku dalam kandungan karena sakit dalam perutnya hingga menetes air matanya. Allah firli dhunubi wali walidayya warhamhuma. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama Allah kamaram semakin lama
semakin sangat dalam berdoa mohon selamat. Semakin lama semakin sangat dalam berdoa mohon selamat. Ketika lahir ibu gembira sambil mengucap alhamdulillah. Allahumma ghfir dzunubi wali walidayya warhamhuma. Allahumma li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Allah kama sesosa abe tretan bikun abe ngakoh umat Kanjeng Nabi mi abe bulan sambian paki tak yako sebagai umat Gusti Kanjeng karena taden kecintaan abe de Kanjeng Nabi tore-teretan gula cerita neneng kitab beda cerita sakaito beda orang amimpe tapang kibi Gusti Kanjeng Nabi ngolok salam dak ka Gusti Kanjeng Nabi dalam mimpi tapi orang nikah salam nada Kanjeng Nabi candeng matura buruh tak toleh orang abang kiben Kanjeng Nabi asalam nabun Kanjeng Nabi tak terima bi Kanjeng Nabi teretan sampai matur orang nikah apa ajunan Kanjeng Nabi masa kak dinto ajunan tu ke kapten ki Kanjeng Nabi anja engkau tak tukah tak bakal kambeun engkau king kambeun dia tak kenal. Bada orang nikah amimpe Kanjeng Nabi tapi ternyata orang samimpe Kanjeng Nabi nikah Kanjeng Nabi menyatakan kok kan tak akan reken kabeun kok tak kenal. Mak bisa Kanjeng Nabi ajunan tak kenal ke abtina cik abtina umat Kanjeng Nabi cek reng ulama wakot kolal ulama rukuru ulama yang ada di pesantren yang ada di madrasah ada di tempat-tempat lain Kanjeng Nabi ada bu Kanjeng Nabi cek ajunan kak dinto kenal ke satu umat kenalan etem benreng tuah ka anaan betul ulama jadi debuna engkau kita kenal kebeun sebab kenal engkau katang umat ria dek remacaan maca solawat bentak maca na solawat kangkok tak umat sebanyak maca solawat kangkok semakin banyak maca solawat dek ka Gusti Kanjeng Nabi semakin kenal bi Kanjeng Nabi. Orang yang tak pernah baca selawat dia Kanjeng Nabi tak kenal. Akhirnya ngiding nih ketretan sial. Ya Allah,
engkau tak kenal bi kanjeng Nabi. Pamoleh kini kah benar maca tak usah nyak banyak teritan. Maca 100 kali. Ya 100 kali ni keteritan ngalak solawat sedek pandek ngalak solawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ni kamu lagi ni kamu nak mimpi kanjeng Nabi asalam tak terima bi kanjeng Nabi. Maca solawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Benar 100 kali. Keng mon seneng neng kitab tidak ditentukan selawat napa 100 kali. Soalnya selawat ni kebanyak teritan. Mon selawat naria tak 100 kali begpilok kacepan. Napa boleh pas lakuin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raga wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Saya udah 100 susah sehari semalam ngalah sedek pandek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sebab filok watwana sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad pokok cek ngucap sallallahu mun sallallahu kan sin sot sallallahu ala Muhammad ni kan nyaman salawat Jibril macam benar kun 100 akhirah amin pepole ketemu Gusti Kanjeng Nika ngolok salam Kanjeng Nabi asalam Nabi Kanjeng Nabi diterima Kanjeng Nabi adebu lemun satia engkau kenal kebeun polan lah maca salawat benare 100 ka ya toren tretan salawat kuleben sambian nika mau dibaca pagi ya toren mau dibaca duhur ya toren, mau dibaca asar ya toren, mau dibaca maghrib ya toren, mau dibaca tengah malam ya toren. Yang penting benih maca salawat kun muntepak mulutan setahun sekalian. Ada coba pelantar bacaan salawat dari Kanjeng Nabi. Benih kun swarga naik paring akibi Gusti Allah make banyak dunya nah paring akibi Gusti orang ini kadang gunyar anyaran teritan untuk pak mari pengajian nggak mungkin laku mungkin laku kok maca selawat maca laku sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad pangalak saibu tatemu ben kancana ben maca selawat maca berempah engkau benih kun 100 mun ki haulil nyoro 100 ngalak saibu le teluare ben bakun maca ambulah jadi saya tak pate lebur tikan ngala
dikandani sekone tretan mun tak mampu satu gula yang penting gula ben sampean istiqomah ngalak 50 tak mampu 50 ngalak 10 tak mampu 10 ngalak 5 tak mampu 5 ngalak 1 tak mampu 1 syarat telu syarat telu amimpe Kanjeng Nabi nyiyalen dibudi nama bunga beda orang perancak ceritanya mana ke Rasidi paringi mal amalan dan gula biten gula paringi mal amalan dari abah sekumpul neka akun mal amal lah muntero amimpiya Gusti Kanjeng keng biasa na banyak tak pati ketek coba beri mal amalan nikah becah dijamin 10 hari bekal kaya insya Allah posang toles engkau deki ngapalagi nah toles mun pas 10 hari paringin ka mun 10 hari bahan amal akhir ya insya Allah akan didatangi Kanjeng Nabi bahan bekal mimpi Kanjeng Nabi biasa saja engkau tekanan mimpi Kanjeng Nabi tak kira bahan di besar 10 juta aja ya Allah mana ini keteritan mana amal lakun dari abah sekumpul mun kera siti perancak nih keteritan irabi Kanjeng Nabi bahai paringi mal amalan di beun macah istighfar saare samalem 1000 kali langsung saya paring ijazah nikah Gusti Kanjeng Nabi coba makin astagfirullahaladzim orang nikah ternyata niki kadang sedeti kendala abe tak nemu jemper abe tak nemu nyaman abe tak nemu seneng karena rajana kakaleruan deka Gusti Allah lemak nikah ternyata kun bacaan nah toreh kengain deki pada cetak nulis sambian baca bersama-sama pola dengan membaca 1 kali mangken nikah siapa tahu deki nikah kuleban sambian bisa irabui Kanjeng Nabi bagaimana nikmatnya kita ketemu dengan Kanjeng Nabi dari rumah senang aku leban sambian mimpi Gusti Kanjeng Nabi dari rumah lebur kuleban sambian irabui Kanjeng Nabi barangkali kenikmatan yang lain yang tinakan akan hilang nikah kedingaki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tong ad-durril azhar 2 wal yaqutil ahmar 3 wal yaqutil ahmar wan nuril azhar 4 wasirillahil akbar 5 baca 15 kali sebelum natedung sabe cedak kebental pas maca bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil amar wa nuril awhar wa nuril azhar wasir wa nuril wa nama wasirillahil akbar baca 15 kali insya Allah tak sampai 10 hari Kanjeng Nabi bekal rabu daten kula sarang parajunan seteja dalam mem tare baca bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasirrillahil akbar
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar. Montero ini kasaliran Kanjeng Nabi. Reng prakeun tretan kula sering napa nyaman cerita. Reng prakeun nikareng prakeun deui. Nikan tak ada maca keng la oleh rezeki dari Gusti Allah Ta'ala. Mungkin ikhlas abe cinta na abe de Kanjeng Nabi abe orang masa teti orang mabe abe orang masa teti reng inah ibadah na mapan de ke Gusti Allah selawat de Kanjeng Nabi mapan pas malam Jumat Pak Maki mun tak kalem ya Allah tengah malam pahe Rabu ya orang sangat gan ente tamari cek gendengan ika tang kolen ingak beung mawar pakai jubah surban biru ajenggu asongot tak nyangka cek Kanjeng Nabi cerita pada adaan Kanjeng Nabi cerita maca selawat ibadah ya lah ibadah kengkun bila tedung nih kapas penasaran. Cuk sapa malam mak orang sedeteng lemempeng kok romace gondeng. Lakona naik laang. Lakona naik laang teritan. Ya Allah, bila kulaku naik laang, bila mare naik laang mandi, rakyat kalau sepuluh benar-benar laku. Dari na penasaran tak cukup pikir tibi nyabis dek ke kiai nah nyaman kiai nah Kiai Haji Maimun Manan pengasuh pondok pesantren Hidayatul Thalibin tare tananyi tuan kelabeun rajina muassis ke Habib teretan gulak kunika teretan kalau sepuluh mari mandi cabis ke Maimun pas pada telem assalamualaikum waalaikumsalam ben ki engki kiai mabruna ben laku kan kalau sepolo mun intara Jumaat nikah laku bite ben intara ala koh bite ben intara ala menalaku engki cung lakuan pan apa ki kiai Tina malam amimpi kiai orang cek gendeng kiai kolen ingak beung mawar kiai ajubaan kiai asurban biru kiai asongot kiai ajenggu kiai orang bideng kiai duh ganteng ke Maimun tak jawab malah namung atanya beun asalaman yeki engki kiai abdina asalaman beun mari mandi ki engki jareng abdina gelek naik ngeremo kiai abdina lastari ngeremo abdina kak dinto mandi asabun ning kuwe tanang aki kalak tanang abi ke Maimun cium bi ke Maimun. Ternyata tanang yang tadi malam amimpi asalaman ben orang genteng ni kebun mari mandi mari asabun maka tanang cekak bau oman setak pernah tertium bau oman neng alam dunia Mekah sekalipun napa boleh neng yampel napa boleh minyak seberi berlaun nikah du tak nemu napa pas tebun ke Maimun ki beun malam jadi ki saya ke mimpi beun orang ki jadi ya Kanjeng Nabi ki Kanjeng Nabi ki keng ingat aja mi Kanjeng Nabi keng gula ben sambian
coba tengku deki mari sobu ngake ngain jaga tedung deki ngake ngain mun sejetnya tak mimpe pakuni ingat mi bede saya tak ingat ambian tengku deki engkau ba mimpi malam kanjeng Nabi engkau keng tak ingat panja tengku siom tanangah jaga tedung tanangah si ternyata mun jaga tedung tanangah siom bau koningan bau almanio bau pacaren berarti tak mimpi jak mak bu koningan bu almanio bau pacaren kiai namanya orang tedung di ketretan lep kadang getel ke kapi getel pemasok lem reba rok sebagian binian ke aru-garu masuk kelum katok krok siom tangan ngajri ya pasti bu pacaren pasti bau koni tapi mun ternyata mak bau minyak romak engkau tak pernah koreng ding roman sengaria barangkali mimpi salaman bi kanjeng Nabi saking ta'i orang saya pernah mimpi kanjeng Nabi bertenata pangki kanjeng Nabi ulama-ulaman pangeran banyak teretan apangki kanjeng Nabi ding-ding moi tamu yan ben kanjeng Nabi ding-ding tapi kanjeng Nabi rona keng bentuk bi Gusti Allah pas afisik abetan muncul sata kanjeng Nabi pakun bade Madinah pakun bade emadi nika uning mun sebagian jaji campur bagian sampun amroh uning dek ke Madinah uning dek ke Mekah sekita depak sekali manter bi Allah tidak depak amin sekita depak manter tulian nyabis dek ke kanjeng Nabi amin sekita depak manter tulian nyabis dek ke Ka'bah amin Allahumma tore beri nakiamal amalan sambian debun ke maimun mun kun tero lekas ada pada ke Mekah ben Madinah teroli belina debun ke maimun sarang nikah du anakun nikah perhatikan baca dalam bajang mare tahiyat Talaman nyaman di kegratisan tretan sambil melintar ke compok teromnya ona malam-malam kiai bisa lekas antar umroh lekas haji ambian kan usahanya ambil ajam sekentang beni ajam sekentang beras sekentang ajam pote setau ni kata bunak maimun tretan munterode bak Mekah kuleban sambian baca nang edelum solat mari tahiyat. Ini seletaknya macam lain fil alamina innaka hamidum majid Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Marina abu jeng sunat boleh fil alamina innaka hamidum majid Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Deki abu jeng sobu boleh fil alamina innaka hamidum majid Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Deki abu jeng duha boleh fil alamina innaka hamidum majid Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengku buktena walaupun tak andi PC TV yang akan berangkat ke Mekah dan Madinah insya Allah ada sebab bisa teretan maka ke Mekah bisa sapopoh maka Mekah banyak reng lain se maka Mekah ki buru reng lenteng ni keteretan maka Mekah orang 32 orang termasuk reng lukulu posa popona podu popona pamangkat bi reng lenteng pas du popona soki saengkeun nama mangkat sapopona da ka Mekah benda ka Madi
saya ngajak nunggengan pangeran tretan du tahu mengangko tekama doa Mekah Madinah mata kali kebay ongkos Mekah Madinah cekok melihat cukup vendeng cek melarat lah melihat buja cek melarat lah melihat mecin cek melarat lah mata kerja baka Mekah Madinah cek nunggeng pangeran cek nunggeng Allah tak manggil ke Mekah ke Madinah dek orang-orang soki tapi Allah manggil dek ke Mekah Madinah orang-orang panggil bi Gusti Allah. Saya panggil bi Gusti Allah, saya undang bi Gusti Allah, saya tikanin bi Gusti Allah walaupun tandi be saya tibi bede saya kencang memangkat bede saya memangki jalan bi Gusti Allah kan kuy ke bayi ongkos entar ke Mekah ben ka Madi acabis dak ka Gusti Kanjeng ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji atfatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulallah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal kamu kecepatan pangki Kanjeng Nabi amin kamu kegulaban sambian cepat pangki Baitullah amin paki mater-mater kulaban sambian pangki Kanjeng Nabi ning akhirat amin apolo nang swarga Allah amin nang swarga sepaling tengki amin Allahumma amin Allahumma karena kadito ki bede hadiah pemberian hadiah nikah tretan bagian pemenang lomba ketigula kira-kira cukup pakai na sekali itu siapa sih oleh kena si bekal oleh hadiah dia tontonan kita kira si dubudu kan pakun setar benter tak kira si tak ngening pakun si ngening nih kasih oleh nih kan kengkun yang jelas ngening tak ngening ilmu anak kanak pesantren Al-Usmuni laki bini baik yang sudah alumni yang aktif atau yang akan masuk manter-manter bi Allah teti ilmu saya barokah saya manfaat manter-manter bi Gusti Allah alumni atau yang aktif atau yang akan masuk menjadi santri yang soleh solihah manfaat ke agama bangsa benagara amin Allahumma manter-manter pondok pesantren Al-Usmuni baik yang satu ataupun yang dua ke depan manter-manter bi Gusti Allah semakin jeje semakin mapan semakin kerus amin Allahumma mun kak dinto kerus mun kak dinto putra putri tenku lebih panjenengan banyak dititipkan di Al-Usmuni ni kebeni untung ki Asmuni tapi untung aku leben sambian kapi umat is ki mater-mater maringna barokah maringna manfaat amin semulang ki Asmuni sekeluarga ben sedia para asatid ustaz ben ustazah mater-mater bi Allah parina kesehatan amin Allahumma manter-manter bi Gusti Allah taala parina lancar umur amin Allahumma beliau manter bi Allah parina lancar rezekina parina murah rezekina parina barokah rezekina amin Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimma yastaujibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah.
Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi asalikin ala manhajihil qawim ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhaili hurmati wahsyurna gadan bi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu ma yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qadrasina Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa ghasalta bima'i taubati dzunubah wa satarta birida'il maghfirati uyubah Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyati ikhwanun ma'anahumul qada'u anil wusuli ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur wa fiqna li amalin salihin yabqa sanahu ala mamarrid duhur Allahumma ja'alna li alaika zakirin wa li na'maika syakirin wa li yaumi liqa'ika minaz zakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaitana fatawaffana ghairu maftunin wa la makhdhulin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in Allahumma qina syarradh zalimin wa ja'alna min fitnati hadhihi dunya salimin Allahumma ja'al hadzal rasul al-karim lana syafi'ah warzuqna bihi yaumal qiyamati maqamar rafi'ah Allahumma askina min haudhi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada wa syurna tahta liwa'ihi gada radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Allahumma akrim hadhihi al-ummatal muhammadiyah bi jamili awaidika bid-darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam ya rabb kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai' Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma khtim lana bil iman Allahumma khtim lana bil iman Allahumma khtim lana bil iman Rabbana zulamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin labbina korangan nyon saporah sesubung betesipun wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.